Id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fern saħa illi Malta u Għawdex kienu jkunu f'pożizzjoni aħjar kieku l-Gvern introduċa l-kwarantina bil-multi mill-ewwel lil dawk il-persuni fost oħrajn illi kienu ġejjin minn barra milli ħalla l-kwarantina volontarja fil-bidu illi tfaċċat din il-kriżi. Nansostnieh f'intervista mal-Avin Malta kif spjega li meta wieħed ħares lura imisshom introduċew il-multi aktar kmieni. Looking back, what might have helped in a very short term, but not significantly, but what might have helped would have been if our quarantine measures early on were more rigorous in the sense that rather than asking people to do it, we might have put in fines at an earlier stage to make it more rigorous. Wasostna illi 1% tal-impjegati fil-qasam tas-saħħa huma infettati bil-COVID-19. Chris Fern spjega li dawk il-frontliners li qed iħabtu wiċċhom ta' kuljum ma' persuni infettati bil-coronavirus kollha ingħataw PPEs minkejja diversi rapporti li numru ta' kmamar tal-aħbarijiet qed jirċievu illi mhux kull infermier jew mediku li qed jaffaċċjaw il-pandemija jingħataw l-ilbies protettiv. Il-Ministru sostna li dawk il-mediċi u infermiera li preżentament mhux suppost ħabtu wiċċhom mal-epidemija minkejja żieda fl-asintomatiċi mistennija jingħataw l-ilbies protettiv fil-ġimgħat illi ġejjin. Wasaħa illi s-sodot u r-riżorsi għandhom bżonn jiżdiedu għaliex minkejja li numru ta' operazzjonijiet ġew posposti fosthom dawk minuri u anke proċessi tal-IVF operazzjonijiet illi ma jistgħux ikunu posposti b'mod indefinit għal dawk relatati ma' problemi kardjaċi. Chris Fern sostna li l-poplu f'saħħtu jġib ekonomija tajba għalla stand biex ir-rota ekonomika ta' Malta terġa' tibda ddur irridu noħorġu mill-impatt li ser tħalli l-pandemija fuq pajjiżna, inkluż fis-saħħa mentali. Wasaħa li żieda rapporti rigward is-saħħa mentali huwa riżultat li jiġu mal-miżuri kontra l-epidemija u għalhekk twaqqaf helpline sabiex jgħin lil dawn il-persuni. Il-Ministru konferma wkoll storja ta' Net News wasaħa illi kien hemm żieda fil-prezzijiet ta' xi mediċini u sostna li dan huwa konsegwenza tad-demand u s-supply u nifisser li minħabba li talba tiżdied inevitabilment il-prezzijiet ser ikunu qed jiżdiedu. Yes, we have noticed that there have been some price hikes, especially it's the open market of supply and demand, and because the demand has gone up, some of the products have gone up. Wasaħ ukoll li ġala darba li noħorġu minn din il-pandemija żgur illi mhux ser immorru lura bħalma konna xarejn ilu. Chris Fern insista illi Malta u l-qbija tal-globu rridu nitalmu minn dan iż-żmien għaliex kawża tal-globalizzazzjoni l-epidemiji ser ikomplu jiżdiedu. Il-Ministru spjega li sissa m'hemmx għalfejn l-introduzzjoni uffiċjali tal-lockdown madankollu jekk iċ-ċifri jkunu qed juru mod ieħor il-Gvern ikollu jintroduċi miżuri eħrex.